don't for me that was sick. Medawasi said you said Yanyado. O my Ghana him for Echembia. A software said you Yanyado. Nyansan ni Diado Cromo. No more money for Yamia Quanso, Michiam. Sado really Odi for back to back, matrase. Now matrase in Swa, Odi for back to back, matrasia. Na in Sembi Chegu highway no so. Mami tia me papa na na meta tebu akabo de ted. Papa mesre sabe buru sabe nyado. Samantren Zambia Zambi be ko so achia. Mami tia papa odi from a Church of Pentecost. Papa me chiao. Papa be sre kasa. Na mo ma me kwana me kasa kakara. Me kuro me hene me pome saman kesi. Ana je kumi de ted. Ana me chiao. Odi fo akwese ntwi matrase me trase so da ne bia de na me kan se I attention TV the Naku University Foundation is so the relevant prophet matrase and no pia didi me ho the relevant prophet matrase se me relevant a ka se ba akopa me kan e bi twi na basa e twi ne sre e twi na basa e twi ne sre na me hu highway no so se Ebeka me ame banana brown. Me nua me dofo na na brown asem. Se wo do obi a e na wo o kana asem. Enti me pa cho num nsu ofa nsu si wo. Na to bo ase. Na me hunsa oba bia bedi matem. Ah, maame. Me no mase na me si bu ma na fere ma na edi mani no. Me ye. Me ira force wa yongo. Maame, wa hye nsatea. Te se na wo hwe ayi so. Momoni e wo twam e beti mate ah na me for the me wonya topic no because you're relevant. You are not relevant on your topic no. So if you are relevant, I will talk about you deeper. Because Apia Stadium, I said sorry to Mrs. Apia Bebreka ono hansana mebeka ono hansana mebeka TikTok for my followers, Mr. Mon like page, mon share page, mon fan tag Apia Bebreka. Got a piece. Mon fan tag no. Me beka mi ame dofu na na bransem. Makache wiase nyina se. Ne ana na bran ko mu mmiri bi okọ ya wo no. Me ma ne nsan kom bi. So what do Pia? Chairman, I'm family man to be 0543 41 9160 0543 41 9160 0553 401462. Shetivi na send you hall. Odifa kwesi ntwi me pa bob nada. Etenase kwesi ada nyina me ya sorry. Mebajo, I am an international prophet. I speak and people make money on it. I speak and people take it to make money. Ends meet. That means I'm a relevant prophet. Mr. Obaswa me di obi atem. TikTok followers. Mr. Mobaswa mo me di obi atem. Mon kire madwen. Ma me chia Opambo the nation prophet Iyadom Ebenezer ba maba. Na ma me chia me amenu akakubofo antwibo si akon. Kore kwasi antwi mi chia kwaku antwi mi chia wo. Koso akọ woni mehu se nyuma pa Ghana ya ka sofo a e de adoye abopo amana kina ma nipa hu sa pa adoye ni a wagubafo pietimi nyimfi kusam ba nipa ne nkaye era na me hwe video bi mi sui me so obofo ye wanyina so Ghana fo politi mpone a o ma be mu ni o man ya wo ka papa ne ya fa ne atwa na butu ami nchi afida de fiafo nyina papa dum che bia me chiawo Odifo back to back and my trasino. A janiba so sekoko, but they were called professional way. Fire them. The relevant prophet, Miniba Wabakon, the relevant prophet. Mikasa, a timid Sikako to be table, somebody you chop money money back. Nana Bramaka, Messimim took a maho, and so Nana bra be wo fa ne ho afa ne ba. Ah maka se
me de ba betu dwa na o ye ba fo ye jimi fo ade tu na cross na hade se me ti studio ha metima ka se e na bra na introduce me kire media oni ni kun a champon. I will not discredit them say e na me boni aye ye ka obi aye boni aye e ya pia bebreka apia bebreka mo ma me tie quotation sisia krati for me ko Proverbs chapter saying 9 on for me to America. Proverbs chapter 9 verse 9. Go. Oso tu nyansafo fo. Tu apia bebreka fo. Na obekoso ahunu nyansa. Obekoso ahunu nyansa ntimi betu apia bebreka fo. Apia bebreka. No kofio. Ogba ejina kan e. Koma no fio. Oleona. Onu koye. Kwa. Minje tashi mami. Mami lenche je. Ni tazongwa ahu. Acho mi mumuni. Washie no kono gbe. Ake babu ke Proverbs na ke komene ya. Ake ma advice bu oluchon. O ka moko oh ga e baton. Sari ma wi atwi. Mi ta ni nyami menhu anu le ni mi wi o. Apia biblika se me ma be kana na abra asem wantie full video wantie o wasi yakwaji teteke na sabe agrada na nkasa bi suro no me agrada me lifetime nyina me share ho nkom so baba evangelist no na hunu once pe me hunu once po ni nsema oya basabasa social media nyina okekanse mhunu ame basa no mempene ema na bra onfani mfam aye na bra ne na yatwuma na bra ko fa sika ba no atua ne ka no no so akene de they go in contract basis na bra sa tam no nyem nsoro so ne ko agrada adwuma ahamrache na bra nam tukutuko mpa advert dia ko agrada mami agrada ni se na bra akunu ho adi sika boa ne channel na bra fi wo no antimi ansore bi social media so ba utimi kan adwena me question to dia prophet back to back there me ka the rare thing me fake fi na me unsa apia bebreka ekeka se asofo bi akodiska abia bebreka ye ka obi a oye beg ewu ye ka obi oye beg eyewu adana akodi kwa asema Patricia Sedua Uma Lion Oma manko amafo che we mo nchi July producer for video ntu so mame ure tie July wa so akoti aba ye chia pia bebreka ye film na wie no baby boy agrada afre baby boy say baby boy come baby boy I say yes madam abia bebreka 10,000 medicine o 10,000 medicine keko me si tunu na aya America kana me ko yi free ho me ko ya no mo si che so mo ye ne 4 medicine 10,000 medicine e obi dwatiro na egu manum saa no anim ha no ene odi asi no e gene style mo ba be si akra na e ma me nti I respect women so much. That's why me pen na brasa me na bra ye bia ma me timi turu ni nkwohwo wuo. That's my statement. Nti odoyam hihie na me de ba agrada so adan na ne fire na me de ma agrada de masa fa agrada fire ne to so agrada samba evangelist abra o table so me odi for question na me say ko so baba evangelist ampo abaye evangelist ni fa ni nsem hunu saa ma me wo yo ba tan nti susu ampa sese na bra kwa wo so no ko wu a me pacho ebe mo aka nsuma kosoro so sim na bra be wu na ne ba be wu a me so I dare you say na be wu afa no afa ba. You don't have focus, you don't have shelly. I love you but I hate your ways, such of your ways. Thank you.
we chese me ko jiska wa agrada ho anasa Patricia Eduano misro no me ni na na bra ye interview say agrada no o ye sei o chairman for katabude kadinyi no kabambam kazuzu no obeko akwa baba ye evangelist eye me na me kan eda ho koje Ghana nipa bia wo chem ya koje Ghana akohwe. I'm not a coward. Apia bebrika wo dia wo lifetime abasa susu nyina amafo nsem na odidi o anya apia bebrika we no beka se o se owusu ben papa o modua na sebe papa owusu ben pa na wo tu dompe se papa owusu ben pa be sebe obedi turuma na pa se apa se papa owusu ben pa petruma dabi wo ho be na yakono no owusu ben pa se obedi sebe obefa uturu waja wa no nwi se ne awo hwe ayi ai sremu nwan apia owie so asa ne mi picture tag ho na esa sofo na yakoji teteke no memeka ho wa so 20 me anko direct wa mu se usuro 20 me anko direct anani ya grada wa o baby boy a o ma usika o do betena so ba besia o do betena channel so discussion envelope ma apia jinafa paper ta okra o adada osuma se ne ba boy ya ma fiza metiza ho hwe me sofo ametia no apia odi sofo efra apia bebreka sofo apia bebreka pa to so down we mi na e criminal se kufu ado wodi sanse bi tutu am so no mo free me apia mo kogu psychiatry apia bebreka media me nkasa bebreu I prove action so wo so betu ani asim so na person o person relevant prophet officer see me kon hwedwe ma me nkasa obeka ba ko I gave a warning so when you be video asem na me kan sa wo be video now sorry wo so a bebe media me kan tell say see anasisi I will make sure say meti aba me nu pa kan bu na mama oni ni wati aya wo ya ba ne wo ho me mo Philippines wo wadwin me ye study me tro da trena na bra so tiachi na say yakwaje adem de asofo na ebema fake prophet ni na akwaje adem de abia brega so one for me video antare ho kra ngan nyam ya waja wa no hunwi be ma pebre abia brega me si aso dan yesi akra ha amanyame still amitimi abia brega me timi amifio o apia bebrika o high dan o ko katna wa o ko tra o ken makasa no o nche boxer me say ministry asanto be 20 acres land e dia mano so wo mana na brown no ma bisano bisani kun me say champon me nya fucking sao I am a man of wisdom me kasanya nsem now me tie wo weshi ni so yes obi papa obi fire chance ya ntimi fanto amutu chance ya ntimi fanto TZ na bia what you can say fa phone aka saka kra na pani abeni no ko fie obumo bayi mi twa wa keso no tumnyum kra ma so dem apei no boga pen abia utu yawan utu ya teku na utu ya sempo ye kanya sasem se bia na o sofo no asem aka me pacho munsom yie na monfanya ade oba pimfo no magina social media so teba woni abadai apia jama wira jaw that what I know TikTok for minuanum me da wansene nyama pa moye mon share video no mon push video no mon push man ko ka apia be cancer me put them face apia stadium so apia stadium there se me aminua NDC apia stadium there me aminua nti so abeka ma se mkura pon ka normal na me ko me buy me matches papa bra waves no so me buy asa wa apia bebreka preko person ni odwantin di agro odwantin me ho ya konoma maslachi for better dia no omo de me ko meka onzo bezo de me di agro on ba bra na me wi atabi apia
Me am see small boys and don't joke about me o. My first born I SS3 or exams. My second born SS2. My third born L class 6. My fourth born L class 2. Na niama. Na yati asase we so yem pe no kore. Nti oba pimfu na grada se okowu a obewu no. Oba ne ba beka ne yem no. Untimi mi ape abebreka minim nipa na yem papa no. Na me beka wasema se ye fake prophet. Abi abebreka unu unye fake anka wo ko shobi dem ye woro odroso. Uko abonkelea. Went meant your hotel and he set me up and he set me up. When I see him. O jantia me ho ya kono sia me gina wa ma benkro bia tu no betomia na nani agye no apia bebreka preko acha cheche person me di agro agrada mama agrada me ma fire no agrada ti me ma me 10,000 me 5 me ko see me say ah onye serious ana for it for me nya so for me gya dem dia apia bebreka ofio okowusu bempanchen otua ne kabone oko rema bofo nche otua ne kabone oko pambo nche otua ne kabone oko ai sofui o ira finidin asofo akom ho nyina watua kabone wanze no me na di wachi me dia me nkasa o se me ba me yen spiritual movement me di ba kono spiritual movement father edete metimbe kacha adada sa de so bet makaso Nana Brown bakwa one ba ne bewu no so bewu efie so asnega ma den me so be am prepared for spiritually ye me kasa hunu cheap is not talk but the practical is very important. Apia said is bibili fisa apia said o kra na ba kama sem na kasa apia de ndc jo mama hunti afi jo mama beba a me be kan wa se jo mama beba mumu se ya kasa ya sofu me ya gazette me am say me gazetted pastor maso da ma gazette me officiate wedding oh maso dem abe America my ba fam low too much ka okra ni kwasa me no kasa chance e ho apone chance e twada ho ani ya eva social media ayefo Jacob Mufa apia bibere kanu to so nsem no keka se yakwaji 30k no me ma 10,000 so fu mienu so age 10,000 ye be ma fake prophets na ye ma hihye no na me agrada beti ma frema abamani me agrada TV station me call 2 times man ko bi on frema man ko bi because first one me call no na e ga oga 30 and o host program of frame me share dem say ade tena me so ahamana che ma betena ma we TV so me kokra ni blogger ni MCR guy oh say papa unim kasa me na me de tension koto ni TV no so ano say beto airtime and am say there be that's the second day man ko obi me wan say ga take so free ho the man fi say beggars say won obi say comedy e bia me de mintimi nyi aso fu mienu na kanti na me de me catch wi ase nyina say odi for kwasentwi I'm not a beggar like apia bebreka ba be sia bomma homa osikana njeo na kodi ngwaso no obo to ma odi kosi o ma osikana wie pe me da ase we de mon kanche ma me agrada ase me nyame hira no waye nyame su adwuma wa no odi nu achechemu no eno na de ka praise the Lord no mo yesu hallelujah krati wie prophets na mame Osi mautini uhunu ade. Mani unwadi apia bibika me ma wahu nyansa. Why then? Na obekoso edi nim emu. Nti na me no kasai. Baby a church ba TV station na mo se not in the camera na so TV station. Say TV station ka wo me last call. No ga se dey. Osi mautini uhunu ade. Obekoso nadinim me church apia biblical me church wo twa ticket na wo she boxer ko wo hwe ba bia obefa wo kana ngasa wo kana petronim wo hwe ba bia obefa
Into I won't say, I'm saying, Nana Abraham, light soup man. Nana Abraham, so the light soup do yard. Or your light soup man, do fi say, ooh, Chahona, not that you. Who do Nana Abraham say me? Ah? Me, Nana Abraham, you come. You come to me call Manchester, we are. Yet me, Branchi Bebinia, a couple of yet. Near to Carbafi. Ah, ready. Na me humi me nua ba na na hwe ase na me kire ne se onyai na obi so bewu obi so be yesi na o tia se difo miensa ba ko ne me na o de me ato ho anu nwi tantantan ha no who taught you that I don't know go fa ba bia me fa ya agrada ne de wo fa nko kire me be kacha ma me agrada so your bad time. Into so your bar, obi catches or qua was Rabako Wua. It's not a good statement. It's a medium form. Men make sure say, none number wafan, wafan ba. Na me ba. Adi, patrina ba. Abeche da. Nana Brown. Obe 1 past 7 o'clock. Me say, me was starting at the name of Ponche Banyam. And I'm a dear Sumade. Above 4 now Ponche Bana out. A dear may you help me fire. And I'm dear Gina. Mama Dana win him. Any part of no more. You put to practical. Me say, I am giving warning. Offer me video. Me no any problem. Offer me video. Me no any problem. But son, me can't summon. Can sana suffer credit. I'm attention TV. Why any sir? Now go to I am Pia was best you. Why any sir? Go to I am Pia was best. I attention TV. Mediane only for back to back. Prophet Erica Kwasempi. Now say Ghana for be domi. One of the comments has make people make rich. Me one brother offer video no. Or the credit. Ah? Spede do se hwan. Or the credit in my attention TV. And inside TV GH. On so fire, or the credit to Bremy. What's up, Papa? Medase. What is your sadi? No. What do you need, your mammy? Media did your bemount. Some me casabet me you are conhumadia. And you will say me relevant, me important. Me maka, me Sinana Brown. So, other one, this kind one. This time around, you first can come. Me aka 2 weeks or baba wono. I'll do last rituals. Nam dia mano. Yam for a new hospital to ba wafan ba. Na Ghana nya de wani bewu. Wani behu. Ma me agrada de nani behu. Afia so asrega de nani behu. Ya ka no kura mompe. Ada na Ghana negative things in kwani pesa. De bia ya pain you falling down. Prati we quotation ma me fan chira piaste bebreka. Be kai do you know. O say ohunu nyansa ohunu fa. Ohunu fa. Na we di fell on obesoa. Obesoa. Enti apia bebreka. Wo me transfer quotation na ba bitrim ti say kum chacha de no. Brapa ni kum chacha me chia. Kum chacha is a senior man. The day or invite me Kofi, I was so amazing. Say kum the whole kum chacha to me a friend professor. Odi for ya brefi. Tu ka kwa en self en kon team. What I say on team me feel later wa na tu me ka. Kum was one of the personal or respect me pa. Obumi opemasem. But he said me them so for be jimi no sa no friends so so dey kum we kwa dey sas of you so krobon we na adwen adwuma me ne nhia. Awon ama me ni kum chacha the way me bra ne pemasa me so me penasem ama a little bit we aba. Oh, so for Christ on your relevant view. Enti apia America, some media we are just say what them better better to I am telling you wasobeshi. I am telling you. Me nya so for kasa bebreu. Me nkasa bebreu. Ah? What the opa bisana na bran say. Odi fo ntwi power ye hwan. One blow. If you don't know me, you for Google. Shut up. Or see, if you want to know me, and if you don't know me, you for Google.
stubborn academy ade asam no masa ye dia bring here mo ye kanya sasam wo so tu ara pa ai para ko me wafuo kra me wafuo kakra me nu kasa se ebu me bro eta ho se team uba me fia abro drums nkura bro 30 abia bebrega o metima moska to bottom fucking na ma show chorus na ko bi say odifo atwie hwan omo akwa na fa me credit o se me nim ye nim difo no so ha ba sa me order da o me yetiti adifo no na me tina so 2023 ni nyina na me na me kasa ewiem two me na me ko kasa say chema untumi onso melusu ni sit wa toilet m asofo konkonsa fa trufu bi say chema untumi ato toilet m chema untumi ayesent wa lusu me so na me ba bonte be chema untumi awini na obeka kasa bi amana bi wonu hunhum but you say sa chema untumi kasa be the code atoso this year untumi operate because of nyama binti me mo wan control position no mu fi opposition ba won hua nyansa chema untumi di atem dodo na posu di atem dodo nti me kyerɛkyerɛ wɔn ma wɔn mfom so abia beberika kawanu tum na onyɛ relevant kawanu tum onyɛ relevant o pese ogina me kon ho ani hwedwam na preko to atɛkyɛ ma no ho te sɛn o dware ne ko ba akotom o dwan fita te sɛ me o dwan manim kane akora pia sabi wo de me ko bobo sia akora de be ma ntem what me ko bank ko sre loan ya ka se papa we hunti ade ase apia be breka de da sen atiefo me sra mo me nyis ka bi agrada hoye agrada kro ti mi ma ultimate frame ka se be gebrai na me ko kunti ana na abram sabi me ntisa yo krama yo ana se me ntisa akoko na me didi wi amene mane twitwi famu ana pe me krama ya de bi kire me na e me fekeke me de me ka pienti anwea wo ho krama ne nsa na yi anwea ne gu fam oyigum na che se aboa mpo won kaye na nyame nipa na me de boni atua na branka aboa po won kaye na me de boni atua na branka apia bebrika wada ma woni nti hwe kwa be fa so ahwe oma na wa hwe oyire na jai sa ehrodo hrada no bontie wan etim ka biu nti wo ma ko hwe media so a na ya hwe wo ma ho tete we internet never forget to explanation be na ade be ho obeka so ko ba bi nche oni dem ene ye set me up oboa nti agrada de pisco lolo no beto abonten no ena ade ko gina ko wazo ko kulusu ye aba be sia wo ama sika sa bomma asa me ya pa okronfo krati bi ma me fa sam no apia be karam ko esi me da se high attention tv ni na University Foundation ebo echi don me tia ni odi for back to back aba issue se me ko with a professional way quotation am dey atoso no aye Proverbs chapter 9 verse 1 go yi what I say chire nipa nyansa baba na udi matem no ma fra u TV station no me ye bi wo ye bi ma se na me sibu ma fere ma no anya obeda wia wanya we de wacheni nkosu egusu na wole gusu kra untibindi you very careful koko ni masa na me dia maunde koko atuku koko ani burudu me dia shem na me di nti enhyehe na da obedi sansam funu bi mu no okaba na ese wonsa ho no meti afi hu ama obrezia se body se body se no eno so beti egu fom na me kan se me mpesa me de mahunya de be hoahoa me ho na ma pre me ho apia America se me de ma church class order dem to page no so a obeta wanum ababa me de me church premises to we no so a obeta wanum onyankopon sunsum ene na basa kese no me de asem bi jaw krati man Proverbs chapter 3 no me fa se minja apia America na me fa se minja sister no bedi matem no na mani hu Proverbs chapter 3 verse 1 go tiamio yan ko tete kati enta se me ba ma wure mfi memra na ma wakoma ni memra nsam so na ma wakoma ni memra nsam so na ma
makoma ni me mmransa no so na Abraham tie urade mmransa so na papa metawachi anapa me sori me yesunsum nyuma ma me se me pese me kire se me do ne awoye ma me kai se na me ma be kasa am obi abafam video obi disa apia bebreka abafa kasa wona kakra be kono na account mu dia na se me relevant na wona ma me relevant onyame sunsum ka ho me se wo o crab wo be tin enu nyam be ba ho awurade sunsum die awurade yakopon mara sabso na ka ho awurade nyaa wo me followers me ame kan say me do bibia say no ba kire na dwen no ba kasa ye me ame kan say onyame nhira mo onhyira mo no ma mo crab onye tin wo matamfo so nyame kan say Israel nyame nti awurade nyemu yie no ma mo komane me da say makra baba